Ñuka shutimi kapan Blanca Chancosa, Kotakachi llaqtamanta kapani. Ñuka graduashka tigrapimi kay llakikunata ashtawan shinchilla rikuriyani. Y chaypimi ña asha shuk masikunawan estudiante chayra graduashka masikuna shina kay Otavalomananta, San Roquemanta, Kotakachipipas riqsirishkakunawan tananapi kallarirkanchik rimarispa randimanta kay llakikunamanta kishpirinkapak. kay llakikunamanta kishpirinkapa chaymi rimarianchik mana imata yuyankichik kashna llakimi kawsanakunchik runakunapish haciendakunapish tiyan imata rurashun imashpatana rimay kallarinchik alikuta imatapish rurayushaypapish kanchik gentikunawan imashinata llankakrinchik nishpa ña parlay kallarirkanchik ñukanchik. Y ña chaymanta ña riqsiyaparkanchik ña ñukapish ña escuelapi llankay kallarirkani kayshuk masikunapish ña escuelakunapi llankay kallarishpa ña riqsirishpaka ña shamurianchik kay Otavaloman parishpa shina como joven shinallatak shina feriapi purinkapak shamurianchik pero narapish carromanta orijachapita ña ñukanchik maypi ña escuelapi trabajaka llaqtamanta gente riqsishpaka ña chay ña paradamapuntaka nachu kayllapama parada karka kay Plaza Uraladullapi kay washama chayka ña chaypi urejahushpaka ñanka ni plazamapish na chayarianchik esquinapi chaypi tuparikarianchik saludashpa gentekuna comuna gentekunawan chaypi ña rimankari ima llaki kay llakiwanmi kanchik kashnami kanchik niypika ña shukpa ña jundarishpa saludashpa ña shamunkari chayka de repente sábado punchataka na paktarianchikchu plazaman rina ni nima wakinllapimi nikarianchik mejor chaypi tuparishun nishpa plazaman rigrinchik chaymanta tigramushpanapish maski rimashi nishpa rikarianchik wakinmi alliuraka karka ña shina shamushpa gentewan tananakuj kallarinkanchik ña kay llakikunamanta rimarinkapa imata rashun shina llakikunami tiyan niypi chayka ña sabadokunataka ña kayman shamurianchik las 10kunataka ña tananakuyman kayarinchik kallarinchik gente mirarishpa shamurkaka na ni federación nima mana tishkapi ñukanchikpish nara aligutaka na organizarishka yanka riqsipurakunalla yankata amigukunawan nish yankalla ña rima kallarikpimi tanakarianchik ña shuk ña riqsiyapashka compañerakunawan entonces ñukanchikpish como joven profesorkurakuna kashpaka rimarianchik ima llakita charinkakiki ima comunapi chay clasita kujunika ima llakita tiyan ña kutin ñukapish ñuka comuna maypi escuelachijuni chaypipish kashna llakimi kanchik imatata rurashun nishpa ña rimarishpa kallarirkanchik chayka ña gentekuna chay ratuka ñukanchikpish como jovenka yaylla karianchik ña ñukanchikpish ley kallarinchik ley de comunas ña ñukanchikpish kirka katinchik kay leykunamanta yaku leykunamanta ashtawan ley de comunasmanta imashinata imashinanishun defenderinkapa shayarinkapa ama llakiapay tukunkapa chay hawan ña rimay kallarinchik kipama cursukunatash ruray kallarinchik ña ñukanchik purallata tananajushpa chashnami ña de repente ña riqsikunawan shukwan tuparinchik ña kutin shupachik ñami llashaylla tananajunchik hipamanka ña cada sábado tananajuy kallariryanka chay ña genteka ña yachankari mayman ñukanchik uryajunchik carroman shamushpaka chayka kutakachi chay paradamawan shuyankariyan gentekunaka ña chaypi tuparikarin seguro ña chaymi tuparishpa chay mirarishpa karianchik chay mirarishpaka ña mejor como kaypi oficinama tiyan maymanta apashun
chica que yo estaba lo mandé su rixiconata, charimandami, paikuna pawasima ririanchi, rixicona pawasima. Chaypi ña lugar shina ukukuta mañachikpi ña las 10 kunataqa chuskuchunqa hinti shina ña shuk shamuspa ña riqsirqa mayman tananakukta rikushpaqa ña hintikuna katimarqa paykunapa munay. Chika ña las 10 mandaqa tananakuyta shinarianchik. Siquiera 40 callarishpaqa siquiera 70, 80 gentimi tananakukari tukuy comunamanta parlaringapa kay llakikunamanta. Chaymanta riqsini ashtawanqa iglesiamanta ima llakiyan kay primicias, diezmo primicias, ña kutin kay tintarishukuna ima shinami llakichishpa alpakunata apashka, makikunaka wagrata apashka, ima llakitiakunatapas ña ñukanchik kay tantanakuypiqa seguromi golpe gente shamupi, golpe gente pañawpapi ima llakitiakta kanipi ña randimanta yuyaykunata kushpami ña solucionachik hapikarkanchik golpekunallata. Chay experienciakunawan llakikunata allichishpa shamurianchik ña Nara Federacionaqa nombrashpallata yanqa ñukanchik riqsipuralla kashpa coordinashpa yanqa rimarishpa. Chay timpuqa ni teléfono nimana charirianchik ñukanchik medio ñukanchik urkiwanllata cada uno por shamurianchik. Entonces shina tananakushpa hinikunaqa ña yachankari kukabiguta apamunkari como siempre runakuna comunamantaka kukabiwan purin chayka kukabita apamunkari chay kukabiguwanmi mikurishpa yalirianchik almosqataqa las 10 manta a las 4 de la tarde kama hintika yalinkari y ña a las 4 tukuchikarinchik alsarishpaka ña chisharishpaqa ña shaykshaka wasiman tigrarianchik ña nima purishka nima kaykunapi nima paseo nima yankata ña ni feriapipas yankata tananakushpa tigrarianchik ña kutin ña shina asha mirarishpa katishpami ña kutin ña sabadokunataqa yachakjurka ña gentika uyashpa imashta parlakta uyashpa ña kutin ninkarian ñuka llaqtakuman shamupanki nishpa nikari. Chika kikin llaqtaman comidakpi golpe rikarianchik ima mayqa llaqtamanpas muyurkanchikmi cercadokuna, asayakuna, Tunibambaman, mashutimi San Pedro asayakunaman shina Topuman shina muyurkanchikmi kutaqachik tananakutin shina domingokunata. Y kay Otavalopipas golpe llaqtakunata puriranchik cada sábado ña sábadokunataqa kaypi tananakuranchik. Ima llakitiaktapas golpe rimarishka asamblea tiyarishpa rikushpami ña convidankarin llaqtaman domingotaka. O villapi rinkunata Angochawakunaman convidapi rinakujkanchik domingotaka seguro, pero tukuylla gentekunami convocarin, tukuy comuna, Otavalo comunakuna, kutakanchik comunakuna rinkarian. Uyanqapa paykunallata uyanqapa shamunkarin yachajunqapa kay llakikunawan imashtami como tawka llakikunapi entonces uyanqapa yachajunqapa shamunkarin katishpa rinkarin ñukanchikwan y shina ña mirashpami yuyarirkanchik ña ashtawan llakikunakaka ña nirkanchik shinalla katishpaqa ñukanchik surprisay tukukrinchikmi juicio tukukrinchikmi porque yanqa como tintarillomi rikurinajunchik chayka Navalencho maymantami tananakutin shinanakanchik nishpa ña rimarikallarirkanchik kunanqa maymantami kayta kashinlliyachinakanchik nishpa yari. Ashina nishun agosto del 73 kay mayo del 74 kama shina trabajashpa shamunchik 21 mayo del 74 nachu 1 de mayo de marcha tiempo porque fábrica kuna tiyarka chika sindicato kuna tiyarka kaypi chaypimi como sindicato kunapi pues runakuna karka obrero kuna chaykunawan tananakushpa ña 1 de mayo marcha
ña ñukanchik yana parkanchik como trabajador puncha niscapi golpe kay llaqtakunamanta primera vez pichqa waranga gentimi lluksirkanchik comunakunamanta tukuykuna pichqa waranga gentekunata chaywanmi hatun marchata kay parquita muyushpa riqchishpa ña kashna muyushpami ña chayashpa ña yuyarirkanchik kay marcha hipa ña visita ña chinkapa nishpa entonces rirkanchikmi kaymanta rirkanchik kay Ejidoma Turucoma chaypi samlata shinanchik visi samlata chaypimi ña primer directivata churanchik ña 1 de mayo de 74 ña directiva federación shutiwan hatarishpa kushilla golpe llukshimarkanchik chaymanta chayka ña chay punchallata ña tananakuyta charinchik nishka ña federación tiyanmi nishpa karay jarilla hasta buskunapipi shamushpa ña controladorwan pleito kallarinchik makanaqa kallarinchik yankata chay punlla shina entonces ña shinchiyarirkanchik tukuykuna nachu shinami kallariparkanchik Kay tananakuyta ña chinaka mayjanta ashtawa kaparka kay ñukanchik runa kawsayta kishpichinamanta allpa mamamanta tananakuyta shinchiyachinamanta chay yuyaymi yuyaychikata karka allpamanta kawsaymanta kishpirinkaman nishka shuti yuyay simiwan hatarirkanchik tananakuykanchik chay allpamanta nishpa allpataka maymanta runapa maquiman tigrachishun nishpa kawsaymanta nishpaka ñukanchikpak runa kaymanta ñukanchik kawsaykunamanta nishpami kawsaymanta nirkanchik kishpirinkaman kay tukuy llakita tukuchinkapa nishpa ña tananakurkanchik tananakuypika mayja mashiyukunata kayta wiñachinkapak yanapapashka bueno chay watakunapika karkami bueno ña nishun wañurkami ña pastor evangélico karka Antonio Velázquez pequeña wañurka Peguchimanta karka ciudadman kawsakarka ingeniero César Maldonado payka San Roquemanta Andrés de Madrid kawsankari paypis ña wañushka tiarkami kay Vidal Sánchez kay kunankama kawsan kay Pijal llaqtamanta compañero José María kunan Wambra kunan kari kay Marco Barahona San Roquemanta profesor kay licenciada Paulina Lema Peguchimanta tay Fausto Kimbo kay Alberto Anrango Kona Iñuka Sinakarianchi Sinapas nishun pero comunamente ña federación directiva tashutichinkapaqa chaypika primer presidente lluksirka Marco Barahona vicepresidente karka Miguelito Males compañía llaqtamanta Miguelito Males compañía llaqtamanta lipacha dirigente karka Alberto Anrango secretario lluksirka chaymanta karka kay bueno Wayqupungumanta Santa Fe compañero Kona shina directivapika ñuka bueno ñuka na directiva maykurkanichu pero rikunkarkanchik ñukanchik kay tanakuymanta entonces ña tananakuy ña directivawanqa ña tananakuy kallarkanchik pero na wasita charirkanchichu payki yupay chari